Komunidade lamenta servisu kompania balun abandona projetu valeta e a área Markoni Fatuhada. Projeto adia valeta na estrada e a área Markoni, aldeia 04, suco Fatuhada posto administrativo de um alesso município de Liné. A rua e a ronu recenhito fulangosto tinan rihun rua ronu recenhat, mas beto agora a companhia se dá finaliza. Governo fofir a companhia local balun onde que valeta no adia estrada e a área referida a tu prevê inundação, mas be durante a companhia abandona projeto né. Também a comunidade Fatuhada o governo a tu for atenção a companhia ne be construir obra e a área né a tu bele finaliza las obra né. Bamnya dalam ini ihan ini paling ahli bamnya ini lah. Tanpa be ihan be musuh narang fakat hade. Ini be tarik kompanya ini mai hal servisu ini mas lalu dia kira tanpa sih hal servisu halus soy healthy. Ini be agar dalamnya sirah po marka hela tanda ini bane ini satu subuh moru subuh saya ini mas sirah hal dia bersirah sudah yang be atu bok nih. Amai ini tarik servisu ini lalu dia ini be hari hamus sa uloknya sa hari servisu. Mai be sa hari servisu ini lalu dia tanpa sirah halo sohela. Fatin dia bersirah kau tu sirah hak bok mai fali. Tir lolos ni, halo fatin jadi mah itu mai bok ini dia ini bitare apa kapas. Bah hancara mata ona mai bok fil dan lah halo ini masih dakot mai hal falen mai kela di halo. Orber mai kereta be polisi ni masuk tamatang kuak bot meeting tangan ni. Cihane dia curi ponte paral ponte lah ya pak. Be kereta mai tamalos kan kuak bot ni mau tak fil falen ni kuak ni. Kompania halo dia usikela tak fil falen depois que fil falen. Ebe amnya karak ni se halo estrada karik halo lalais utuan para anmos horibele lao estrada dia la bel usikela la rumah ita la kalang ita bel tama mo baleta ko akne amnya karak mai danere halo lalais estrada ne para anmos bel lao dalan dia tama emah amnya sorin lao dalan dia ko dona minus amnya ijawan ne maga bok dia usikela usikelan senelos te o indara ko ne bok dia parado dia estrada ne tahu mabarak be nalihun pois tempo bailoro raira hum sae ne po impacto bo tira ba amni wanser tama sera amni wanser balu mear inus metin tambade maga condição estrada. Relaciona com preocupação né supervisor se companhia Lise UNEP limitada reconhece companhia abandona duni obra né também ia lanço ba mudança desenho se governo. Ba obra construção ya Markoni ba companhia Lise ia liliu ya R12 né também saíram que taka dia também momento né ia perubahan desenho itu mudança ba desenho itu então início amike depois ami taka dia foi na lais né ami foi confirma falou sira quase fulan tolo ni larang então sira orenta fila fali ou se obra naing orenta fali dan katak servisu tu existing nebe maia então ho nune ami ke fila amfeng ke fila fali ya mo aso yang até katak dia ke taka né los tá momento ami ke dia ia mudança tomba desenho ou se obra satu ia mai ami companhia ia mudança ba desenho então ami taka fila fali ni duração tempo ba contrato ela fulan rohbal ni pacote ida saluran no mos estrada ela fulan rohbal a karik laia desentendimento itu hanesa une buat be moena explica né parece belo outro mas be duração ela fulan rua e depois só rinsira nebe maka agora se ela estrada larga né será muda você deter será muda eu sinto difícil itu para ia fulan rua ne roubalo ne atramata. Ter informação o supervisor companhia ne explica obra hadia valeta no estrada né onar quilômetro tolo recém dá progresso físico projeto né 15% o aluno recenida no ter plano se entrega para governo e a fulan junho atina né total trabalhador no serviço e a obra né a moto Sanu Recém Lima Abraão Amaral GMN